O Goberno de Ribeira rexeitou a reclamación da oposición de pedir responsabilidades patrimoniais polas licenzas para construir SBC en Xarás. O Executivo aboga por traballar para defender os intereses do Concello. Esta mañá o Salón de Plenos de Ribeira acolleu unha sesión plenaria extraordinaria solicitada polo BNG, PSOE e non adscrito para depurar responsabilidades xurídicas, patrimoniais e políticas das persoas que aprobaron a licenza para a construción da gasolineira SBC en Xarás. Abriu a sesión o Grupo Nacionalista e o seu portavoz Luís Pérez Barral afirmou que se deu unha licenza ilegal declarada así pola Xustiza e sinalou que o goberno local oculta información dun expediente que pode rematar cunha responsabilidade patrimonial para o Concello. Onde nos están reclamando ata 4 millóns de euros e veremos que consecuencias económicas ten para este municipio pois as decisións que hoxe se tomen aquí. Porque se nos remontamos aos feitos, estamos falando de que a primeira licenza outorgouse no 2014. A primeira sentenza xudicial negativa xa empezou no 2017. E que fixeron vostedes, señores e señoras do Partido Popular? Tirar para adiante. Empezaron un camiño de fuxida cara adiante e os erros e esas manobras que fixeron para intentar legalizar unha gasolineira manifestamente ilegal, non o digo eu, dío o Tribunal Contencioso Administrativo de Santiago, dío o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza e dío o Tribunal Supremo. Denunciou que o Goberno Popular non incorporou o expediente a documentación relevante, entre ela 2 informes desfavorables emitidos pola Dirección Xeral de Montes en febreiro de 2020. Nele se recollía a imposibilidade de autorizar o cambio de uso de parcela porque fora afectada por 3 incendios. A pregunta de derivar as responsables patrimoniais é esencial para este Concello. Por que? Porque se se derivan as responsables patrimoniais van pagar esa cuestión que encausou o problema. Mentres que como vostedes pretenden, é que asumamos todos os veciños esa sanción, esa contía económica, seguramente, moi probablemente, os veciños van ver como se lle suben impostos e taxas municipais. Liña que defendeu tamén o Grupo Socialista e o non adscrito. Se transforma suelo rústico de protección forestal, que no puede segregarse, pero se transforma en suelo urbano parcialmente, sin adscribir toda la finca como prevé la ley de ordenación urbanística. No se ejecutan, evidentemente, que la gasolinera no era acorde con los principios de estética del patrimonio rural, era claro. Bueno, pues hay movimientos de tierras que están prohibidos, incluso por el Plan General de Ordenación Urbanística del propio Concello de Ribeira. Hay un cambio en el uso forestal de esta finca que no afecta a la finca completa, sino una segregación que no está permitida por la ley. 2.700.842,55 euros reclamación por responsabilidade patrimonial que fai solo unha empresa que temos aquí, é a que se nos dá traslado. Eso non quere decir que sea únicamente a cantidad que o Concello de Ribeira deba afrontar, pois hai outra serie de gasolineiras ou estacións de servicio que están afectadas e teñen dereito a solicitar o que se coñece como lucro cesante, polo tanto o Concello de Ribeira vai a ter que afrontar esas responsabilidades. Eso xa non entra en discusión porque hai sentenzas. O portavoz do PBBI, Vicente Mariño, afirmou que a oposición está nunha campaña electoral permanente. Hablen claro. Hablan en ese vídeo populista de una reclamación de 4 millones al Concello. Una vez más, usted, señor Luis Pérez, miente, pues para empezar eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Ahora, claro, si ustedes van de jueces, no, señor Puerta. Señor Puerta, o señor del Partido de la Joya de la Corona. Señor Luis Pérez, usted nos tiene acostumbrado a las mentiras y medias verdades. Dice en ese vídeo que con usted pagarán los culpables. Usted se va a erigir también en juez, al igual que hizo en el pleno de la moción de censura, señalando con su dedito a los culpables. ¿Tiene usted, Luis Pérez, la valentía de señalar aquí con su dedito a técnicos, a concelleiros, a entidades, a organismos, o a quién determine usted quiénes son los culpables? E sinalou que o equipo de goberno actual está a traballar para defender os intereses de todos os ribeirenses cos asesores xurídicos. Escuchamos sus intervenciones, parece que ustedes del BNG están defendiendo a la gasolinera, igualmente al igual que los del Partido de la Joya de la Corona. Señores, la empresa presenta una reclamación patrimonial al Concello con el fundamento que la Administración Municipal es la única responsable de los daños que alega haber sufrido. Precisamente por eso debemos actuar con rigor, con prudencia y con responsabilidad. Usted, señor Luis Pérez, no tiene ni rigor, ni prudencia, ni responsabilidad. Ustedes y usted
son unos auténticos irresponsables y no saben ni el lugar que ocupan. Está sentado, eso sí. A alcaldesa María Sampedro pechou a quenda de intervencións. Recordou que a Xunta de Goberno local é a que concede ou non licenzas, pero baseándose en criterios e informes realizados por diferentes técnicos e que pasan antes polo secretario do Concello. Se unha obra ten unha licenza favorable, a Xunta de Goberno local ten que dar luz verde para non concorrer en prevaricación. Polo tanto, estamos a falar dunha licencia que non está informada por un só técnico, sino que está informada por moitos técnicos e de diferentes ramas e de diferentes administracións. En ese momento, cando todos esos informes favorables, a día favorable, os técnicos municipais chegan á Xunta de Goberno local, os membros da Xunta de Goberno local teñen a obriga de emitir a licencia. É isto certo ou non é certo, señor secretario? Permítolle que... Licencias son regladas y cuentan con todos los informes favorables, se debe conceder. Por lo contrario, se tendría responsabilidad xurídica, claro. Ademais, sostivo que non se tiveron datos de incendio ata anos despois da aprobación das licenzas. Nesa día que viña favorable, a finalización da día era favorable en todos os seus informes. E unha día non ven favorable se ten algo desfavorable. Polo tanto, aquí temos a día favorable e vinculante. Non había, polo tanto, coñecemento de que houbera tales incendios porque ningún informe o poñía, tampouco o denunciante falaba, nin o promotor falaba de ningún incendio. Porque en vía administrativa neste Concello nunca se presentou nada referente a un incendio. A alcaldesa de Ribeira afirmou con respecto á segunda licenza que se inscribiu como parcela independente no rexistro da propiedade o terreo onde se situaba a gasolineira. A sentencia, que se dita en procedimento seguido contra a segunda licencia, se basa fundamentalmente na existencia, como xa se dixo aquí, dunha parcelación ou segregación, que efectivamente non está permitida en suelo rústico. E respecto á mesma, o Concello non tivo intervención ningunha, limitándose a transmitir a autorizar, esa segunda licencia, conforme a unha documentación entregada por puntos de baixo coste sobre unha parcela registral e con un novo informe día favorable sobre a mesma. Sampedro tamén reprochou a Pérez Barral que non incoara o expediente de responsabilidade patrimonial presentado por Agro do Forno, que agora se atopa en vía xudicial e que reclama 700.000 euros. Sobre a reclamación de SBC, precisou que se están a recabar os informes oportunos. A reclamación da oposición foi rexeitada cos votos en contra de PP e PBBI.